Ja sam Vanja, imam 38 godina, živim u Poreču, bavim se informatikom. To je sve moglo biti i drugačije, budući da prije 8 godina sam imao jednu saobraćajnu nesreću prilikom vožnje motora, bili su ljetni mjeseci, imao sam jednu prilično tešku saobraćajnu nesreću sa amputacijom lijeve šake. Odmah po nesreći hitno sam prevezen u bolnicu. Ozljede su bile veoma teške, ja se skoro svega sjećam. Ono što mi je bilo zanimljivo je da, iako je bio dan, meni je izgledalo kao da je noć. Kažu da je to zbog gubitka krvi kojeg sam imao zbog same ozljede. Zadnje čega se sjećam toga dana je da sam ležao na kolicima, da su me vodili nekamo i da je bilo puno lica oko mene. I nakon toga sam se probudio u krevetu. Oporavak je bio dug, trebalo je još 3 operacije da bi sanirao ozljede koje sam toga dana dobio. Tada sam trebao dragocjeni lijek kojeg još nitko na svijetu nije uspio proizvesti, a jedini izvor toga lijeka je čovjek. Krv može darovati svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja. Krv se sastoji od staničnog dijela koje predstavljaju leukociti, trombociti i eritrociti i tekućeg dijela kojeg čini plazma. Krvne grupe se nasljeđuju od roditelja i ne mijenjaju se tijekom života. U Republici Hrvatskoj muškarci smiju darivati 4 puta godišnje u razmaku od 3 mjeseca, dok žene 3 puta godišnje, znači razmak između darivanja treba biti 4 mjeseca. Kod dolaska dobrovoljni darivatelj krvi ponajprije ispunjava anketni listić, iskreno i intimno. Nakon ispunjavanja anketnog listića pristupa se provjeri hemoglobina. Sljedeća faza je provjera količine željeza u krvi. Kapljica krvi se stavlja u posudu s bakrenim sulfatom. Ako kapljica tone, osoba može darivati krv. Ako je darivatelj hemoglobin pozitivan, upućuje se na liječnički pregled. Zatim slijedi analiza anketnog listića, provjera krvnog tlaka i provjera rada srca. Cirka 10% darivatelja se tijekom pregleda odbije. Oni se mogu trajno ili privremeno odbiti. Krv ne smiju davati osobe koje bi time oštetile svoje zdravlje ili bi njihova krv mogla ugroziti bolesnikovo zdravlje. Nakon liječničkog pregleda darivatelj dobije barkod broj koji se lijepi na njegov karton, na anketni listić, u protokol darivatelja i na naljepnicu za dozu. Nakon upisa, darivatelj je tada spreman za venepunkciju. Tehničar odabire venu u lakotnoj jami za punkciju. Sistem za uzimanje krvi služi za jednokratnu uporabu. Trajanje venepunkcije iznosi između 8 do 12 minuta. Većina zdravih osoba koje daruje krv podnosi gubitak 450 ml krvi, negdje 10% ukupne količine krvi bez ikakvih nuspojava. Nakon darivanja krvi, doza se vari tako da dio cjevčice, gdje se nalazi igla i predonacijska vrećica, se odvaja i baca u infektivni otpad. Nakon što doza krvi odstoji, prebacuje se u jedinicu za proizvodnju krvnih pripravaka, gdje se potom važe i sprema u kivete, nakon čega slijedi centrifugiranje po određenom programu. Nakon centrifugiranja doze možemo odvojiti ručno ili automatski. Iz jedne doze pune krvi možemo dobiti jedan koncentrat eritrocita, jedan koncentrat trombocita i jednu dozu svježe smrznute plazme. Imunohematološkom obradom vrši se kontrola krvne grupe. Serološkom obradom doze se testiraju na markere hepatitisa B, C, HIV i sifilis. U protokol krvnih pripravaka pod barkod broj doze upisuje se težina pune doze krvi, volumeni dobivenih krvnih pripravaka i rezultati serološke i imunohematološke obrade.
Jedino tako obrađen krvni pripravak se smije i može izdavati. U Hrvatskoj promidžbu dobrovoljnog darivanja krvi i organizaciju akcija darivanja krvi zajednički provode Hrvatski crveni križ i Transfuzijska služba Hrvatske. Dobrovoljno darivanje krvi u Republici Hrvatskoj utemeljio je Hrvatski crveni križ. Kao glavni promotor i jedan od organizatora darivanja krvi u Hrvatskoj, Hrvatski crveni križ vodi posebnu skrb o dobrovoljnim darivateljima krvi, upisuje ih u evidenciju te brine o jedinstvenom sustavu priznanja. Sama organizacija akcije dobrovoljnog darivanja krvi obuhvaća niz poslova. Prije svega tu je samo planiranje količine doza i termina akcija, a koje provode Hrvatski crveni križ i Transfuzijska služba. U fazi organiziranja akcije u Crvenom križu najprije se pripremaju pozivi. Iz baze podataka formira se lista darivatelja koji mogu dati krv. Darivatelje se obavještava putem dopisnica i e-maila, pa čak i telefonom u slučaju hitnoća ili pak u situacijama kada sami darivatelji preuzmu ulogu animatora u svom poduzeću. Istodobno, o terminu akcije obavještava se i javnost putem medija, te se pišu i lijepe plakati. U realizaciji akcije pomažu i volonteri koji, ovisno o praksi pojedinog društva Crvenog križa, preuzimaju administrativni dio akcije ili pripremu i posluživanje obroka darivateljima krvi. Na samoj terenskoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, Crveni križ angažiran je u nemedicinskom dijelu. Priprema darivatelja podrazumijeva evidentiranje, ispunjavanje ankete i pripremu kartona darivatelja krvi. Novim se darivateljima objašnjavaju osnovne činjenice o davalaštvu te sam postupak darivanja, kao i daljnji odnos Crvenog križa s njima kao darivateljima krvi. Izdaje im se i knjižica dobrovoljnih darivatelja krvi. Po završetku darivanja, darivatelji se okrepljuju i druže uz takozvani zahvalni obrok. Nakon akcije, sva se darivanja unose u bazu podataka u društvu Crvenog križa. Osnovna načela darivanja krvi su dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost. U Hrvatskoj krv daje 3,8% stanovništva, odnosno sakupi se 38 doza na 1000 stanovnika. 85% svih darivatelja višestruki su darivatelji krvi koji daruju krv do 2 puta godišnje, odnosno 3 do 5 puta u životu. Prosječna je dob darivatelja u Hrvatskoj 32 godine. Vrlo često te osobe imaju izražen socijalni osjećaj i aktivne su u različitim kulturnim i sportskim društvima. Darivatelji su obični, ali posebni ljudi. '82. godine prvi put sam dao krv, znači desila se jedna teška nesreća. Sada ne podsjećamo ljude na to ko je, šta je bilo, uglavnom bila je velika potreba za krvlju. I onda radio sam u Uljaniku tada i preko razglasa su molili ko ima 0 negativ. Pošto sam imao tu krvnu grupu, osjetio sam potrebu da pridonesem ja tome, da im dam krvi. Tako sam počeo prvi put i to je bilo moje iskustvo sa davanjem prvi puta krvi. Nisam u tom trenutku ni razmišljao ni kome treba dati, ni šta, zašto, nego jednostavno se nešto prelomilo u meni i osjećao sam potrebu da na neki način pomognem tim ljudima koji su bili tada unesrećeni i kojima je bila potrebna moja krv. Ispred mene je još bilo ljudi isto koji se odazvalo tom pozivu za dat krv. Bio sam malo zbunjen. Nisam znao ni šta je to, kako to izgleda.
ali na kraju je proteklo sve kako treba i bio sam u sebi, u duši sam bio baš radosan što sam pomogao tada, a i ne znam stvari u kome sam pomogao, samo znam da su bili ljudi nesrećeni. I nakon toga sam počeo dalje davat i uveo sam čak i moje prijatelje, ispričao sam im tu priču kako to izgleda, to nije ništa strašno, da to je baš ne znam kako bi se izrazio, humano. I nakon toga smo otišli svi skupa redovito davat krv. I od tada, evo, do dana današnjeg dajem i pomažem koliko mogu ljudima i dajem svoju krv. Evo, ja nisam materijalno potkovan čovjek, nego jedini način na koji mogu pomoći ljudima i gdje mogu dati dio, znači sebe, to je, znači, dati ovaj način što dajem krv. I nakon sada, znači, ovi 30 godina što dajem krv, znači, ne bi nikad primio nikakvo materijalno sredstva niti novac za to što dajem, nego čisto iz humanitarnih ljudskih razloga dajem. Često puta se znam pitat kome ide ta krv, kome je dajem, zanima me ljudski. Ali uopšte mi doista mi nije bitno ni važno kome ide krv i kome je dajem. Jer je dajem doista od srca ko što je.